Nas čeka cijela puna roba jedne velike torbe ki mi moramo, zdaj to, tu vrhunsku tehnologiju prodat na tržište. Zdaj, Betka i... Kje je Betka? Jaz vem, nije. Jo! Nije. Dobro, Boris, vidim jaz, da nje ni. Pa kaj? Jaz se sprašujem, kje je ona? Sam, v bistvu je res, jaz nisem danes sploh še videl. Ja, koga mogoče je pa zbolela? Se veš, kako pravijo, tudi ko priva, gre samo dvakrat na let. Včeraj je zelo bila čudna in mene nič ni Ajde, pojmoma. Ne vem, kaj. Ja sam slišao, ja. Sad tu se začelo. Puna roba je na večer. Ja, i včeraj je ona bila zelo čudna. Nič meni ni Zmerjala. zmerjala. Ja, Dobro, če se mu zatakne, pa ga jaz... desnik. Zmerjala. Zmerjala. Nič meni ni... Kako se reče živio po kitajsku? Živo. A dio govoriš ali kada se vidi tap? Da se vidi da. Aha, ni hao. Ajde, gremo da snimamo od tvoje replike. Akcija! Ja, ona včeraj je bila zelo čudna i meni nič ni zmerjala. Ni hao. Đuro, šta mu radiš, evo te? Kdaj bi najbolj? Aha. A mam jaz tu zdaj, evo kobra. Gremo od mog kraja. In akcija! A govorim, to je ni hao ali ne? Mam jaz. Na koncu govorim, a? Ne. Ja, i včeraj je ona bila zelo čudna. Meni nič ni zmerjala. Ni hao. Ne, ni treba. A ne treba. Aha, sorry. Razen če reče Miha. Kje Miha? Gdje Miha? Kje Miha? Akcija! Ja, i ona včeraj je bila zelo čudna. Meni nič ni zmerjala. A, evo Mio kobri, a kobra na vrata. Slavko, daj prosim te idi od pred vrata. Dobro, te. Te pa grem brže, moram. Pa dobro se gor derem. Slavko! Slavko! Gremo od mog kraja. In akcija! Ja, res je ona bila včeraj zelo čudna. Meni nič ni zmerjala. A, evo Mio kobri, a kobra na vrata. Slavko, daj prosim te idi od pred vrata.